Biyag di tao. Nga oras yo gagayam. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kabarbaro manan nga episode wano pa kasaritan tingkay mga ganita. Ngam shoutout mampay kani Federico Presto, Leon Lavarias dita Paris, kani Rodolfo Reyes. Kaya titayin tayo nga rudin denggan ti episode 390. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. Mayrin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan agisursor iti lako taan natag. Makaturturog at pailang tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Na kayong timapanaglako. Nadagsen ti lako kanatag. Masapol nga adda kaduak anak kao. Hesh! Apay mat ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mat ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mat lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsasa anak kao? Tauray sa anabak ng tiinam. Lasing pait ka nagagay. Awan serbiti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit dain, agmurmuray kan, tayo ka manganayin sa tarumwar. Darasam. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawaam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mo ti kinarigat ti biyag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, hindi balay mi. Agdanatan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumat lang Basta agtaraytan, tamasyaнаkin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang dito lugar yaw. Wen nga rod, nagngisitak pa yan. Gapo iti pudot. Takasano, uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutin, Mark. Nabartek ka manen. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagiti latan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay ti makan. Iti bisyong mat ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko. Ika ti malas iti biyak ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, si ka babay. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa dino ti kayat na papanan. Sikat aglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kumsinsin ati madingaram iti anak yun, anak. Aguli magkaman! Sika, tinalas na ramid na, tanangiwat ka. Jack kayat ti kasta manugang. Nuwapay ngamin na sikati inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia, matinagan ko. Nasaya at matatadan ka dwa kababaw nandito eh. Saan ako na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel ngamin to'y balay. Nasingpat ka di dagiti amo ta, Mia? Ayun, saan da na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnodwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito, tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho ditoy, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho ditoy, kas babaunen da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na.
Nasingpot da ito a security guard. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinuan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat. Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinin abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ang may in love ka. Ay, basta jak pay lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Sa langay tiladawan. At dapat ti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awan dakas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspod ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay ang maamam mo na imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Naderderan ti pusok. Iso maawatan na kuma, Ben. Nakasaganak nga aguray. Ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matan ngagdat-dato nakan ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak. Akas iti panagayat ko kan ka. Tangay na panagnika kunti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik. Di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipatag ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, abiglalatan anagidot to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onan. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon ang baka pagsarita? Irene, Ay, ape kas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Jak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludam ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarasarita na? Kat, usaram lata ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y nga min kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutten kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak ko sa rin ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalilip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka di mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-lat na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Oy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Iso nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipat akong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretok ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kun nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damon no kaskasano. Isalbar mo man kay di kinabaak. Aday ta ka manen, Mia, Intun kwan, masakitanak manen. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay iti biyag. Jakmot kayat nga agdanayo nak a single mom Kayat kumatay adda kumamot mangitakder kanyak.
Diyan ko nagpalpalikaw pa ay ayatan ka, Irene. Kwa, damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklunan ako. Padasan ta ti agil na yat. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibaybay ako, Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan titawan. Agawid ta di probinsya ta masikukan. Yamamo ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatinam. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag, nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. No, biyak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Kan anak namat, ti kadwami nga uming. Anya! Ayun na yan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababae. Hagam, alala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudain. Ngam, di kay pa'y lagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawid aklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangadeng ko, isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot? Ay naldawain, kas kay labak latamat maturaw. Bumtak tong ti Sara Tinwang, hanggang matmaturog kayo pa'y lang. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw, nukas ta kanayaw, ti araminyaw. Wala. Ang ida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog ak pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya akong ti makaambo kan ni nanang. Anya kayo mutin nanang. Bigbigat pa'y lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam, arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay atibak nang dayta a babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Dayta a babae tilapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Ray, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Wala nanang. Layong arot baybay ang ti asawa ka, kat na dakkelan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanyak. Di yung arot ung-ungtan amoy amasikog. Amang ano niya ti mapasamakin ko ano pagsasawan nyo manan ni ti agkakasakit sarita. Wan, ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan tirasawn. Apay bagtita kaya? Ay Rain, nakaluto kaan? Wen nanang, nakagawak pa yan. Manganta yun. Nay,
Anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Uy, nanang, tanag diningdingak. Ay, palpalaran kamot, babae. Ha? Nagkuna ngay kami iti buguong ti masida, kat allergic kaw ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya may tikasta. Kunak no, Imposible adi mo amaw. ay, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom babae. Ited mo ti sweldom kanyak, right? Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawam. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulain. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti day ta babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadag iti sweldok na. Ay awaday! Talaga nga inulaw da kan day ta babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Ah, Maulawakan ako. nanang? Kupit ti Ha? barong ko. Nanang? Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no? Iso nga agtalin na agpailangi di ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, ta manghalak iti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Maulawak anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, nasaan anakaro ti panakaatake yaw? Hindi babae nga insangput mo, timangmangtad iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na hindi nga Irene no agawin ak ijabalay. Hindi kayat na niya abab, iaparakan ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo day babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tila nga managawin. Lading ita kaya rin. Diyak kaya ta masapa ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ni ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Ti ka madanagan, tay kan kay ti kwarta nga aramatam. Anya? No kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang diyak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat gakunay ti inak. Isa sorry. Agawid ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene, anak ko. Ay na, agyaman ta nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yu ida. Anya? Kasta aya? Malas, umrakayaw. Apay gaita kayo laeng nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya main. Awan asawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbaga nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan na tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Ngala, kanya nga raw.
Hawa at mati kasta agasat mo. Basta agsingsingput ka. Aggagat ka nagtrabaho, tapno adda pang taraon mo, kanang itianak mo. Ket di ka matanagan anak ka. Aginggat ka ba alak, tulungan ka. Saan kayo abaybayan, kanang itiapo ka. Pagyaman at tatay. Agtulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mon tutil mo nan tilwam intundumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Hello manan, kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakpay ti Barua Drama. Hello man pay kani Grace Ruiz Gambon, dita Hong Kong. Shuni Valdez kani Bolong Manggad. Kaya titayntay nga ro dendenggan ti episode 391. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Okay. Kumusta mat nga itirik na tiyasidigan na may kasariti lalaki. Ngayon nararapa mapakiasawaan. Friend. Ay, natiri. Kasto kayom tirik na si ka. Excited ak akas lamadandanagan. Mixed emotions ako nada. Apay madanagan ka. Kat nakaset matan ti amin. Natala manguray na ti aldaw ti ramidem, ano? Ag beauty rest kaket ti Kahit mga ron, ano makkilang kita, dark circles dita, aglawlaw dag ti matam, intun ka naman ti kasarya. Wenmet ngamin, iha, di kan sapay makaturturugan. Lagi-lagi pa, manungal daw langan ti palabsen agkasar kayon ka ni Javon. Papa, Wan nga ron, stressam lang ti magbagim, nga awan gap-gapun na. Tinasayaan, umay kakit tita, mapantakitaan jay gown, ngayon pa-adjust mo. Nag-text kami, tay gayim ko abating. Inka ka na ipadas, tanong mabalinan, iyawid tan. kasta ka di? Sige nga Rod, mapantan tiri. Apay, Javon. Anya turasan. Itakala sumagpet. Nalipatam ka din na kasariyo ken ni Caroline tunbigat. Ako mama, at natin darak a party. Nakaidum kan sapay. Malalala, ingka nga rod maturugan. Tamasa pa ka nga agreeing intunbigat. Nakababain numaladaw ka ije simbaan. Ano namin ti pakadanagan nyo ay mama. Uwan ka di. Adan sa awag mo. Ang mga napatag nga awag da ita, iho. Bayan nyo pa nga awag. Ala, panaban kayo, maturog ako. Javon, nakaragragsakak. Siya kunti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, si Kati agbalin nga sawak. Kastak mo at Carol. Aday tanti mang kasar ka data, Javon. Mangrugin ti seremonya ti kasarta. Saan niya patuluyan ti kasar? Javon, Masikugak! Katay ta lalaki ta, mato'y sikog ko! Javon, anya ti kaya ta sa wenda ito eh. Ay, Jack mo, Carol. Jack, amuret a babae. Anyat kahit asawan na ito, Javon. Anyat mapaspasama. Asino na ita babae, Javon? Papa. Di nakawagan iti papa. Imbabain mo ti anak ko. Javon! Takdaram ti sikog ko. Syaktikal na isang tamasikog akon. Javon, pudno ka diti ipagbagada ito yung babae. Agsao ka, Javon! Di ka aguli magkakasta! Agsao ka!
iti awanan pain alalaki. Jaklaim pagarupa maaramid na kanyak ti kasjay. Nagsakit, tiri. Carol, friend, jak ba tinamnama akas to iti mapasamak? Wala, hindi ka nagladingit. Imbag ko tanamuan to'y adagos ti burik na. Kasanulangin no natuloy ti kalay sayo. Nakababayin tinapasamak, tiri. Inlawlaw anak dayjay a tao. Alam, di ka unay agladladingit. Lilipas din yan, friend. Malipatan tumot lang dagiti tao na iti anapasama. Itay pa yung umawawag dayjay a Javon. Ngam, jak sinungsungbatan ti awag na. Ha? Tapay ka no? Nagpuskol mo tan tirupa na? Hindi mo sungsungbatan, friend. I-black mo kitin, awanan tirong ba nga pagsaritaan nyo, ano? Di ka lang nagpampanunutin, Chayfon. Uray siyak nga inam, na ibabain ijay simbaan. Diya ka mo, noan niya ti rumbang nga ibaga ka ni Carol, kan iti ama na. Pakawanan dak, mama. Diyak amo kasto ti mapasamak. Saan na siyak ti rumbang nga pagkidawam iti pamakawan? Uray siyak, diyak kanunungan day tangay na ramid mo. Saan ko na makontak ti cellphone ni Carol, mama? Apay, namnamaem ka di pa ya mapakawan na ka? Mama. Ayabam tinasikugam a babae, tagsarita kami. Nupod numan bilang tibagbaga na, naska na takderam tinaramid mo. Ni Carol di ay... Agulimag ka! Nupod no nga ay ayatem ni Carol, di mo kumay naramid tinang sikog iti sabali a babae. Carol, anak. Sigurado ka kani, tiday tapang mo? Uwen, papa. Ijayak payla ang syudad nga agnaan. Jak makalipat, no adaak laang dito'y lugar tayo. Alagan ka na ita, anak ko. Diyak kumakayat. Nukasta ti kayat mo nga ramid. Awan maramidak. Agsubliak matlaang, papa. Kayat ko laang ti makailiw-liwag. Nagsakit pa'y lang amin iti barukong ko haging gaita. Tunggal malagip ko ti kasjay a napasama. Ami. Oh, apay akasta ti langam. Pampanunutam ka di pa'y laang ti ex mo. Lipatam mon. Tasyak tinas ka na panunutam ita. Data adwa. Kaya't nakakano ang makita kan makasarita ni mama. Oh, sure. Kastamot lang ti kayat ko mapasamak. Ay, diyak lang pagharup. Agkadwata itan. Sana kasi di nga ilimlimod ta ti panagkita ta. Naimbaglakit din tadi na tamatiltiliwan ti ex mo idi. Di mo kuman ipalagip kinapalabas, Ami. Javon, anya nga ro ti planom ita. Maipapan ka data. Saan pala aday ti panunutan? Kapudpudutan pala ang kinapasamak iti kalay sami kumaka ni Carol. Okay. Ngam siguradom Ano data ti agkasar, kat awan to kumatimang lapad iti kasarta. Ami. Kat, kaano nga ro ti panagkita mi iti inam? Ay na, excited ako na makisarita kan kuana. Kumusta ka ba't iti syudad? Pasensya ka na, no? Taak lang ang makapasar dito dagus mo. Busy kami niti trabaho, friend. Nasaya atak mo tiri. Tauray kaskasano, makailiw-liwagak. Ken ado dagiti na amok agagayom ko ditoy. Pasaray iso dati kadwak arumwar no kwa. Very good. Kasta life must go on. Kung naklakit din agpupupok ka pa lang aging ta. Awan mo tinasaya at mapasamak kanyak. No sa anak nga ag-move on. Correct. Gapo ito data. Sige, agpalas ka tarong Marta. Mapantag shopping. Ilibre ka. Kakaiso na nga daak manan dito eh. Alaan, agpilas ka at urayan ka. Apay akas dyan ni Ma'am Javon. Kaslasaan mo tan naragsak iti kadak diti balayo.
Di naksamat kaya't ngagbalin ang manugang na. Maawatam ko man ni mama. Saan lang amin ang naruam iti kaaddam dito eh. Ti ko namkit di. Di nakmaklon ngagbalin ang manugang. Taday jay pala ak Carol ti kayat na aparakan ka. Tangiwat mo. Ang mga numangang na ka ni mama. Agpay sumat. Di na maaklon asyak ti pinilim. Ala, rumor kakit din dito yung kwarto. Tamangan tayo. Orayan natin ni mama iti kusina. Ayan ni Ami, Javon. Kalaat mo't latan na nagpukaw idinalpasanangan. Simrak manan iti silid may mama. Oo. Kita manday ta agalad ti babae anang isukatam kan ni Carol. Talagang agduma ti ugali da kan ni Carol. Nalaeng ang makilangan ni Carol. Idinto taday ta nga Ami. Ay, saan? Takanayon na nakapupok iti siledyo. Mama, Kitsapay lakuma, tanaragsak ka iti babae a pinilim. Aguray ka. Malagip ko. Di mo't kunana ama si Kugi. O, manunabulan tinaglabas, di mo't dumakdakkel ti tiyan na. sana po no amasikog, mama. Aniya, no kasta, inalilaw na tayo amin. Wan, mama. Anya, kat baybay amlat tanakas jay tinaramid day ta babae. Mama, saan tayo na may subli ti amin? Isa abay-bayan nyo latta kuman. Jakab mo, noan niya ti rumbang nga panunutok, Javon. Nagdakalariribok, ti pinarnuay day ta babae. Taaging gaita, jak pailaang amono kasano asang wek da Carol ken ti amana. Naladaw ka manan ang nagawid. Naggapgapwam. Sa dinupay ko, ma. Iji trabaho ka. Imbagak mat nga overtime ak. Jackpot yan. Imposible At dakit di kasin sinarak mo isot amok. Managatap kalauna yami. Awan madingar aramidak. Anya tamok ngay. Amangan mo sinubliam da Jack Carol. Wano saan adamanan ka barbaro ka relasyon mo. Di maamuti pagbagam. Masigurado ka na niya tinaramid mo ka ni Carol. Isong mataramidam kanyak. Babairo ka kamin. Agulima ka man. Agat atap ka iti angin. Kastamlat na kanayon. Ayan ti cellphone mo. Kita. Darasam. Hello, Tere. Ren, nakaawag ka mat. Kaya't ka kumusta, and friend? Bisya nga minita. Dak makasarong karken ka. Kunag, ano madanak ti kuntaway, ikuyog ko ni papam nga umay dita. Katuan kinapudno na mailiwak mo tun kan ni Papa. Kaya't ko na makita. Mano na bulan na jak nagaw-awid. Ay na, maragsakan lagi di day tiyay. Ang awan pa imot ngamin oras ko, prem. Sikan ati agawid. Kaano ka diti panagawid mo, ha? O sige. Asikaswak lang dagiti mapanawak ditoy. Nang runa iti ayan ti trabaho. Masapo lang makapagpakadaak na imbag. Alarot, prem. Ito nakasagana ka nga agawid. Awagan na kuhan, tasabten ka. Wan, Tere! Ami, nagsarita taman na imbag. Ha? Nabayagan na kayat ka ama kasarita. Ngam, madlaw alikliklikan na. Madlaw mo't nga minadidak kayat ngagbalin ang manugang, mama. Kunam ama sikog ka. Ngam saan mo't gayam. Apay asyak ti pangibagaan nyo iti dayta. Iti anak yu Anya klase ti panagsungsong bat dayta? Sika tinagiskandalo iti mismo akasar ti anak ko. Naragsak da kumaitan ken ni Carol no saan agapuken ka. Amukmat ka taday ti Carol ti kayat yu aparay ti anak yu. Kat di yu maklon ti kaadak ditoy. Wan! Taiso da talaga tinaikari ti tunggal maysa. Ti kunayo Anya ti kayat mo asawan? Nupod no anay kariday ti tunggal maysa, apay nga rod nga intulok ni Javon ang mariribok ti kalaysada? Ni Javon to pa tinang plano no kasano ariribukak ti kasar. Tapno sana matuloy. Anya? Ami. Anya ti kayat asawan daytoy, Javon?
Pudno ka diti ibagbaga da ito ya babae? Ibagamon tagpay so Javon. Pudnumat, saan ka di? Sikat ti utak ti amin. No apay asaan na natuloy ti kasaryo ka ni Carol? Imbagam agpamaranga ka masikog. Tadi mo kayat nga ikasar da dya babae. Sumartin ka nami. Nabanuga ko nagpampamarang Javon. Syakla ka na yun ng di mali. Naskan mo tamamuan ni mama, masikamat lang takin panunot iti dayjay. Anya, pudno ka di amin nga ibagbaga da ito'y babae, Jevon. Ami, sumartin ka na. Naskan na mamuan da ito'y abakit ti amin. Sumartin kan kunak. Tinungpanak! Itamat lang. Alam amin na gargarat mo, tapumano kan. Paimbag ta nalagip mo pa itinang subli, iha. Mailiwak nga minin kada kayo, papa. Ken kas iti imbagak idi, mapanak la agiliw-liwag iti sakit tinakam ko. Okay, kumusta nga rudan tiriknam? Nakailiw-liwag ka din? Wen, papa. Oh, maragsa ka na kiti dayta anay bagaman ako. Nasaya at unay ta nakalipat kan. Katagyaman akmat kada kayo, papa. Kastamot kan ni Tiri hagayam ko. Da kayo, tinangpat-patibker kanyak. Saan dak abinay-bayan, papa? Ibagam ti agpaiso kanyak, Jevon. Pangaasim! Mama, pakawanan ta ko ma. Itala ama amiris ko ti amin. Aklunag, siyak ti akin gapuanan ti amin. Diyak kayat nga ikasar ni Carol ide. Isa kinasaritak ni Ami alimod a karelasyon ko. Kunak nga minu ni Ami ti ayatak. Ngam idi na amuak ti pudno nga ugali na. Napukaw ti panagayat ko. Aday ugayam anasaysaya at ti ugali ni Carol ngam ni Ami. Napanagnagkakday ta. Idi nagkadwa kami iti maymay sa abalay. Nagalas gayam ti ugali ni Ami, mama. No kasta, pinaggidan mo da Ami ken Carol? Dua da iti anobiam. Wan, mama. Banag apagbababawnyak unay ita. Nailaw anak. Nagdarasudosak. Dayta ti maganab mo. Ita, agbabawi ka? Ha! Gapo iti dayta ngay naramid mo. Saan kan amaikari ka ni Carol? Nasingpet ni Carol, kat saan na a-deserve ti lalaki, akas ken ka. Tulungan da ko, mama. Kaya't ko ang makasarita ni Carol. Agkidawa kiti pamakawan. Kat numapakawan nak. Ituloy mi ti agkasar. Lading itek. Nga mabayin akon nga umasidig kadakwada, Jevon. Adapin mintas ka anag na diti syudad, friend. Ha? Carol, wait. Makitkitam ka diti babaeng agturong dito ayanta. Looks familiar. Wen ngagbayso. Iso na ita dyan ang lapad iti kasaryo kumaidi ka ni Javon. Hi, Carol. Ada kagaya man. Nabayag mo ta nagpukaw ka dito lugar tayo Agyaman nakta nakita ka. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, Carol. Hoy, anyat masapol mo. Pangasim, di ka man na nag-iskandalo. Tano agaramid ka ti jak magustuhan. Ibabain ka man, akasi ti parang ibabain mo ini ti gayam ko. Diyo pa'y gayam nalipatan day dya pasamak. Lilipat mi na dyan. Ngam nga po ta nakita na ka. May palagip manan tinapalabas. Pakawanan da ko ma. Ngam saan la asyak takin plano iti dayjay. Unfair mat no syak laang ti pabasulan nyo iti amin. Apay kasta ti bagbagam kada kami. Awanan bibiyang mi kada kayo ka ni Javon. Ay, kinapudno na. Nagsina kamin ka ni Javon. Kat ado ti kayat ko nga ipalawag kan ka, Carol. Iso ano ikan nakitigundaway ko ang magisarita kan ka. Pagyamanak. Kan kayat ko magtintagkit daw iti pamakawan. Hala, Carol. Ikan tayo tigundaway ng agpalawag.
Basta sigurado lang nga pudno amin nga ibagam ka na kami, ha? Wen, ado ti maiparang ko nga ebidensya iti amin nga ibagak kada kayo. Naimbag ng oras mo, Carol. Sika, Please, agsarita ta ko ma. ala, sumrek ka. Agyamanak. Anyat gagarang. Pagawanan na ko ma. Amok anak kal tinagbasulakan ka. Napalabasin dagi jay. Linipat kon, Jayvon. No kasta. Napakawan na kon. Diya kaya dagi mula iti sakit tinagam, Jayvon. Isuan na pakawan kan. Agyamanak, Carol. Agyamanak. Saan, Jayvon? Di nakarakupan. Tanabayagan na nagsinata. Ay, sorry. Ngam, mangrugi tamanan. Total, awan mo formal breakup ta? Saan ka di? Ladingitag. Ngam saanan amabalin, Jayvon. Anya na ito inyawar mo kanya, Carol? Ha? Sure ka? Wedding invitation? Pasensya kan no inlimod ko ken ka ti may papan iti kaadat nobyok, friend. Mabainak ngamin. Ay na! Kamon tiyanan na. Nakasapol ka matlagan iti kasukat na dya Jayvon. Sapay ko mga rod, tawanan mang lapid iti kasaryo. Na-trauma hindi damon si ka. Awan mo't siguron. Kinapanak ni kakon ti kinapudno na kanya. Finally! Hakit maragsakarak para ken ka, friend. Mama, Dayta tinagan kanab mo. Nasingput ni Carol, ngam pinaruspusam. Awan karbengam amasakitan. Tasi kamutiim mo na nang pasakitkan ko na. Saan? ang mga numabalin niyo pa ya kasarita ni Carol, Mama. Isu ti ayatek. Ti kayat kong ay kalaysa. Di mo ni pilit, tibagbagim kan ko na, tadan sa baling ay ayatin na. Kat, agkasardan ni ti mabiit. Ken maysa, kalpasan ti naramid jukan ni ami, ada pa'y larupam nga agsublikan ko na. Ha, agbahin ka kumamot anak ko. Mabuhay ang bagong kasal. Agyaman naktiri. Nagragsakak. Nagaduti di maray iti kasar ko. Ay na, namum lang, pinagbantay ko, nagitiagayim ko di taruangan di simbaan. No adamadlaw da amma di titigtignay na, gat di da pastrikan. Sika talaga. Karon, kablaawan kayo tinagasat nga asawa, itinaragsa ka pa nagkalay sayo. Jayvon, naimbag man to nakadaray kay ti kasarmi. Wen, kadwak ni Mama. Kasta ka di? Ngam sana kon ngagbayag. Ada pa yung aming trabahok. Itad ko lang to'y regalo ka na kayo. Ulita, naragsak apa nagkalay sayo iti asawa. Agyaman kami, Jayvon. Sige, mapanak pa'y. Napanan. Madlaw analiday. Ang among friend, kinapudno na. Kasta na iti panagdanag ko, itay madama di seremonya ti kasar. Taapay mo't. Una ta ti amok, agis skandalo ni Jayvon. Ngam saan mo't gaya. Saan namot siguro nga aramidon ti kasta. Awan ti rason, Terry. Wan mat kat ti Ang basta, iso ti sipsipota kitay. Lakit din, nasikaswantan dagiti agsangput a bisita, friend. Sige. Ay no, kamlawan ka manan, friend. Sapay ko ba ta naragsak ka, iti ag nanayon. Agyaman na, friend. Awan palimad, adi may bulgar.
Di ka mangloko tapnusan na mariribok ti biyag mo. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Sak kanaimbag nga oras ngayon kay panagbubuya, wano panagdangdang nga gita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Barong manan nga episode, iti drama abiyag ti tao ting kay mga ganita nga makablawa man pa ni Linsky dita Hong Kong, Rowena Viste Barcena, Maribel Rendon dita Abu Dhabi. Kaya titayong tingarudandanggan ti episode 392. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Randolph, apok. Apay kasta tila nga managgapo dita silid ni Nanang Mau. Inyagak iti kanan ni nanang, Lola. Ngam tinipay na sanak pinarwar. Isumit lagayam nga danang ngagkuan na buo nga plato itay ah. Ala, aginanakanta mo ka na banog ka naggapo iti trabahom. Siya kundi makamukan ni Nanang Mau. Masyanak ka ni nanang, Lola. Kasla mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Gapo iti pupusayin ti kapsat ko. Wen nga rod, hanggang mala, andi nga yan talata. Tapno may liwliwag na tinakaro ala dingit na. Anak ko, umangan ka kuman. Kita man talangam, nagkutungkan. Aginggat ka ano aya, kasta ka. Abigail, anak ko. At lunan tayo kuman, ngaging galangan ni Jay tibiyag ni Abigail, anak ko. Anak ko. Mala, idisok dito'y lamisaan to'y kanamuan. Mangan kan tulatan numabisin ka. Di mo kumabaybay antibagim. Laglagi pa nga dapan ni Randolph nga anak mo. Mala, umay ka man tarakupan ka anak ko. Sige, isangit mo dito abagak. Nuday tatimang palagan itirik nam. Adak lang dito'y abay mo amangan di nga ikan ka, anak ko. Kumusta ni nanang, Lola? Nakapangan ka di mo't lang? Napok. Nakaturog ba yan Naiturog nanti pa nagsangsangit na. Lola. Awawatem kumalatan ti inam, wan. Di na pay lang amin maaklon nga awanan day di kabsat mo. Amumat, no kasano ti panangipatag na iti day di abi akabsat mo. Well, Lola. Amok day ta. Tanariknak amas impatag na day di Abigail ngam siyak. Uri no kasta. Patpat-gaklatan ni nanang, Lola. Mala, di ka ko magpanunot iti negatibo, wan. Tamok ngagpada ti panangipatag ni nanang yo kada kayo. Awawatam kumalatan di inam, apok. Hello, Heidi. Anya ka matan, Randolph? Idi kalman ti imbagam apa nagkita ta. Ngam di ka mat nagtungpal iti saritaan. Ita, tadalakad mi kadagiti gagayam ko. Kunam arumarta. Ay saanan? Inton maminsan latan ti irurarta. Jakmat kayat apaayan dagiti gagayam ko Pasensya kan, Heidi. Adda ngamin inasikasok diti balay. Nalipatak nga dagayam lakad ta. Ti kunam ket di, saan akon anapatagkan ka? Saan mo takas ta? Ammom nga ay ayatan ka. Maawatan na kuma. Ala, madamdamakan ton nga umawag. Taada dito yan dagiti gagayam ko amang sukon kanyak. Sige nga ron. Agan-anad ka, ha? Bye. Good. Anya ngay pare. Nakasaga nakakadin iti umadaning anibersaryo ti kumpanya pagtrab-trabahon to. Herminia. Henry ka dilatan. Di nak man awagan iti Herminia. Tamakapabakwar dengdenggan. Ala, Henry no Henry. Okay.
Ada ka din nagatang mo a costume mo para iti event tayo? Pakpakawan mo ta. Numapagkausdak iti pang babae akos. Ngam kasta ti imbaga na iti meeting tayo a costume tayo. Nagiti babae, agkawas iti pang lalaki akawas. Kat nagiti met lalaki, agkawas damot iti pang babae akawas. Nagalas. Nagmayat to pa ilata na panunot da. Kendakkel ti premyo ti kapintasan iti costume. Mayat ko ma. No pang lalaki ti badok. No pang babae ka numat. Agkuyog tantukit di ama panagsapol iti costume ta, Henry. O detoy, bagbagay mo na ito abestida. Usaram detoy. Anyamot dayta. Nagsilap mo. Mayat da ito'y, bagay mo. Manjak. Jay simple lang ang tipilyak. Jak kayat dayta. Sikay. Anyat na pilim. Awan mo't nga ron. Awan mo't umanay. Awan dito'y tay size ko. Ala, intag sapol iti sa bali. Saanan? Malaman. Agawit akit din. Kut, anyang ingarod ti usaram. Agsapol akto ni Jibalay. Ano ti bestida day dinataya na kabsat ko? Mangkita akton iti usara ki jay. Adu ka, tinapipinta sa bestida na. Randolph, si kakadiday ta. Apay akas ta tilangam. Nakabistida ka kan nagatidog pa'y tabuk mau. Kan nag-make up ka pa'y. Tay sama bestida day di kabsat mo day ta. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan. Lola, relax. Impadas ko lang na iti kawas na iti kabsat ko. Adda ngamin maangay nga event mi iti kompanyenton rabi eh. Ay naapok, iti kasta langam. Kaing ingas mula unay tay nagawa na nakabsat mo. Ha? Kabsat ko nga ro, di kaing ingas ko, Lola. Oh, bagay ko kadimot lang tagbalin a babae, Lola. Ha? Ay na, bagbagay mula unay. Kasla kay lagsinginan iti natayan nakabsat mo iti kasta nga itsuram. Ang musubom day ta. Tamang ano kala at arumwarjay inam kat makita na ti kasta nga itsuram. Amang anong tan na ka. Well, Lola, umuna ka ito na maturog no rabi iwan. Ta marabyanak nga gawid. Kan tapno saan kayo amapuyata na manguray kanyak. Oray, tadamot duplicate ti tulbag kanyak. O sige nga rod, apok. Ay na, no mukla nga dakkel gayam ti premyo. No asino ti kapipintasan. Kan kagwapuan. Inkarigata kumalatan tinaggaon. Kan nagwig. Imbagakmot ngamin ken ka, ngam dinakmot ngamin patpatyen. No joke pare ha. Kas kalababae ngagpaiso di ta suot mo. Nagpintas ka gayam. Nagbalin ka babae. Kaing-ingas mo tay nagawa ni nakabsat mo. Henry, Pasensya ka na. No impalagip ko ti kabsat mo pare. Kaing-ingas mo gayam. Nagbistida ka. Sige. Tay nakagsukatan. Tanalpas mo tan ti program. masaduta kon nga agsukat. Kastoy kon nga agawid. Ha? Ne? Di kay paymat naturog na na. Anda kay paymat dito salas. Abigail, anak ko. Nagsubli ka. Nanang, sana siyak ni Abigail. Oh, anak ko. Kailiw ka una yun. Nanang, inarakop dakmatan. Di kan pumampanawan. Nanang? Italang manan nga rakupan nak ni Nanang. Tsak may ladawan tiriknak. Ay Randolph, ay na, ada ka magaya man na po. Walola. Nagsublin ni Abigail, nanang. Ay, Randolph, kasta una ya panangarakop na kan ka. Pagarupan na si ka ni Abigail. Bayan nyo lang ni Nanang, Lola. Mala, umay ka anak ko. Mapantay di silid mo. Tasagay sayak tatidog abok mo, wan. Ha? Wan, Nanang. Ay, Diyos ko. Anya da ito yan na mapaspasama kiti anak ko.
Mapukpukawan na talaga tilimbong ti panunot na. Kumusta ni Nanang Mau? Nakaturugan? Well, Lola, inuray ko ang makaturog, tadinak mat ibatanan. Nakaigamlatan iti imak, ipagarom na talaga asyak ni Abigail. Ay, kasanudaytan nga ay. Lola, nagragsakak tunggal arakupan ni Nanang. Ha? Ken, nakaragragsak ni Nanang, tunggal makita nak akasto iti suot ko. Talaga apagarupan na asyak ni Abigail. Kasano nga rudaytan, apok? Irwar ko amin akawas day di kabsat ko anakadulin. Ta isu ti isuot ko, Lola. Nanang, good morning. Mayat ti isam yo ita Inyagan kayo ti kanan nyo. Wow, bagbagay mo day tabistidam. Nagpintas ka, Abigail, anak ko. Nanang, patib ka rin nyo kung mati panunot yo. Di yo itulok nga abakan na kayo tinakaro aladingit yo. Randol, papaok. Saan ka kadi amarigata ni tikas nga raramidam? Saan, Lola? Basta para iti pagragsakan ni Nanang. Araminek ti amin nakabalak. Ay, apay no ipaagas ta ni Nanang mo. Sa balin ti Jarna. Mapukpukawan na talaga ti limbong ti panunot na. Awan mo't madingar aramidan na, Lola. Diyak kaya't amaya dayo ni Nanang. Oray, ta saan mo't ngagdangaran. Kan saan arum-rumor diti balay. Kan naragsak tunggal makita nak anakasuot iti bestida den di kabsat ko. Wen agam aginggat ka ano ngay day tapa nagpampamarang mo. Aginggat makita ka naragsak ni Nanang, Lola. Kan kakaisuna amay patagnakon ni Nanang. Ha? Manipod ubingak. Tsak unay narik na ti pamatag ni Nanang. Tanilatan Abigail ti ayan ti atensyon na. Ang jak ginura ni Nanang. Awatak latan. Takas tamat ti kanayon yung ibaga kanyak. Wen, awatam latan ti inam Tamum mo tama nagsaksakit day di kabsat mo. Iso nga imbukbuk na ti atensyon na kenkwana. Well, Lola. Sana bali. Tanda kayo matamang sulsul nit iti pagkurkurangan ni Nanang kanyak. Adda kayo amang ipatpatag kanyak, Lola. Nagtaw, linaba kami ng dagiti na usar mo abistida day di Abigail. Adda man ng usaram, apok. Jesus, nagbanog kayo pala. Siyak kumanti mang labakar kita. Ay napigsaak pa nga aglaba, apok. Alang arod, Lola, inakagpulesan. Tapakanay ko ni Nanang. Mabit lang, umayon. Hi, Randolph. Heidi? Apay kasta tilangan. Nakabistida ka? Naka-make up ka? Tinasaya at sumrek ka, ta? Diyak laing pagaro. Bakla ka gayam. Ni, sana po nureta. Gitakan. Heidi, mabit lang. Heidi! Awanan, Lola. Namimpinsanan asinina anak ni Heidi. Gapo iti kastoy alangak. Dinak man lainik ka niti gundaway ko anak palawag. Nala, sana balay. Makasapol kan tupa itinasaysaya at ngam iso, apok. Lola. Talaga siguro asaan nada kayo ti para iti tunggal maysa. Karen, sabong para kan ka. Randolph, masansan matanti panangtad mo kanya kiti sabong. Nagsingpot ka, Karen.
Kat jak malapdan tiriknak nga agayat ken ka. Amang nga numakmaklaat ka laang, Randolph. Saan? Natingiting kon anay bagtiriknak. Kat talaga nga agayata kon ken ka. Randolph, Ngam di kagdanag. Jak agapura ang mga mo iti pangadeng mo. Ngam idaw-dawat ko lata. Asapay la ko mataad na namnamak ken ka. Lola, tangay kasangay ni nanang inton bigat. Awisek to tay gayem ko kan tinobyak. Tapno adakadwa tayo amang celebrar iti kasangay ni nanang. Magkatala sikati makaam mo, Randolph. Agluto akto nga ro iti pagsasangwan tayo Saan ang lola? Agorderak tulangan iti ruara. Tapno saan kayo na mabannog nga agluto? Agyamanak na nakadaray kayo iti kasangay ni nanang, Karen, Henry. Inawis na, isungay mayak. Italaang manin, nakapasyarak dito balayo. uray siya. Italaan nga nakaumayak dito, Randolph. Aywan, ayan ni nanang mo. Ay, aday Jesselid na. Kaya't mo ka niya makita? Wan, O sige, tayam amo kakin ko na. Iso ni nanang ko, Karen. naimbag nga oras yun, Nana. Pasensya ka ni ti kasta adyar ti inak, Karen. Tamanipod na tay ti kabsat ko. Nagbalinan na kasta ti kasasaad na. Di na ngamin maaklon ti ipupusa yun ti kabsat ko. Nakapoy ti pakinagam na. Iso anapukaw na ti limbong ti panunot na. Kasta ka di? Asino ka? Ayan ni Abigail. Irwar yun ni Abigail nga anak ko. Agsangit mo tan. Nakakaasimot ni nanang mo. Sika, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Karen, Nana. Ay, nagpintas ka mo dun. Agyamanak, Nana. Nasingpot ni nanang ko. Saan nga agdangran? Iso na lang tanubirukan na ni Abigail. Talaga nga agwala. Ayan ni Abigail ka. Irwar yun ni Abigail ka. Irwar yun. Mang Rudy manin nga agwala. Mabit lang, ha? ha? Inakbit at pulas. Ha? Randolph? Apay akas na tilangam. Apay nagbistida ka, nagwig ka pa'y. Oh, Abi, anak ko. I love you. Ha? Kasto'y tiraramidag, Karen. Naskan nga agpamarangak akas babae. Tapno aglaylo ni nanang. Naitulangan ti amok apamuspusan. Tapno maparagsak ko ti inak. Di ka kumaagsangit, Randolph. Tsak lang amin malapdan tirik na agsangit. Tunggal makit-kitak ti sitwasyon ti inak. Masya na ko like ko na. Randolph, Patgag unay ni nanang ko. Nga uray tsak narik na ti pamatig na kanyak. Idi si bibiyag pa iti kapsat ko. Tanay di kapsat ko tinangimukbukan na iti atensyon na. panagkunak. Nasaysaya at no maipaangas ni nanang mo, Randolph. Tapno agimbagan. Kaya't kung ipaagas ni nanang ko, Karen. Ngam kasanon. No agimbag, di naktumanin pagan ano. Ha? Sigurado di naktumanin pagan ano nga arakupan, Karen. Di ka ko magpanunot iti negatibo. Ikararakan ta ti inam. Tapno sana mapasamak ti pagdandanagam. Tinapatag, maipaagas kat agimbagan. Oh, sige. Ipaagas tayo nga rodan ni nanang ko. Lola, sumurot kayo kanyak.
Ha? Papanantaya, apok? Intay yawidan ni nanang. Ha? Nukasta? Talaga na imbaganan. Wan lola, nagsublin ti limbong ti panunod na. Ay na, agyaman kami. Diyos ko. Nanang, Ay na, Anita, anak ko. Ay, pudnugaya man na imbagan kan. kailiw kayo unay. Kailiw na kamatan na. Ayan ni Randolph, nanang. Adala itay dito. Ijak maamot na pananan, anak ko. Adak lang ni ti nanang. Oh, Randolph, anak ko. Umay ka man dito, hoy. Apay ngaglumlumang ka. Kunak namin no sa andak asapulan nanang. Isa mabainak ngagpakita. Anak ko, patpatgan ka unay. Pakawanan na ko ma. Nadyak unay na iparik na ti pamatag ko kan ka. Nanang, Anak ko, nanang. patpatgan ka unay. Patpatgan ka. Sapay kumata di nakagura, anak ko. Jak tumaramit ti manggura ka na kayo nanang. Gapot na patpatgan kayo unay-unay. Agyaman lang. Tauri nagsublin ti limbong ti panunot yo. May patagdak na tagayam. Anak ko, si Kalangan tinabatbati nga anak ko. Patpatgan ka unay. Pangaasim tasalwadam ti salunat mo. Agan-anat ka akanayon. Tapno awan na ka sa mapasamakan ka. Tapno agpaot pa iti panagdinat, anak ko. Wala lang. Ikarik. Kat di kayo to pulos baybayan. Ipatpatag kayo ka ni Lola, nanang. Itata nakaanak akon sa kalasumangpat, Danilo. O kat, anya ko may ta. Awan bibeng mo. Di ka madanagan, tapo maanawag matlaan. Umay ko la alanda giti kawas ko. Apay, nakasarak ka manen iti boyfriend mo, bakla. Sasawa mo't dorbab. Ay no, konsumisyon ka nga asawa. Diyak laing pagarup anak ka asawa ak iti silangis akaskan ka. No amok la kumakasta ka idi, diyak nakiasawa kan ka. Kat no pinilit nakmat nga minidi. Kuna ka man jak ngam sinulisog nak. Basol mo takundi malalaki kamot ngamin idi. Impakitam dagiti nagdadakkel amasel mo. Ngam pangkalub mo lagayam itipod no akinataom dagita ang muscle mo. Anya ti mabalin ko, talaga kastoy ko. Kasanon to'y putot mo, basta panawam latan. Ay kat mang tidak to ay ti suportana. Basta jakon kaya ti makidinakin ka. Sana ka naragsakit din naman no. Sa bali ti ayan ti ragsak ko. Kumusta ka, Randolph? Ha? Heidi? Nakalagip ka man? Nasabat ko na minsan ni Henry akatrabahuam. Kat nagistorya kami. Adutin na amuakan ko na may papankan ka. Ha? Pakawanin na ko, Randolph. Saan pa'y anala daw ti amin? Isublita ko mati na palabas. Saan ka di sa utigayem ko ken ka? Nga adan GF ko? Saan kayo pa'y matanag kasar? Anyat amok ngay. Ang mga nupanakip butas mula ang dayjay. Anya? Awan kinapudno na ita, Heidi. Ay ayatak ni Karen. Kat asidagan ti panagkasarmi. Anya? No kasta? Awan namnamang agsinublanta, Randolph. Ladingi tak, Heidi. Ngam awanan. Ado panubok ti paglasatan ti tunggal parswa. No nakapoy ti panunot mo talaga amaabak ka. Ngam no kumpet kay ti Diyos ana marswa tumipker ka. Kat malabanam to amin akarit adumteng kan ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag,
Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.